Ner malaken yam kana zyal kon lin ka rais ne gwasame biya kamal kanor online tv to kon ka rais mijidin mi ban lin gwasame rais me mashallah ji SPLM IO ka queen ne ken tintrai wish ka juba te kane da kan yent let kel ka kuma kirma yadit ti let kel ka SPLM aji kane to shikalat no shikana kapchong lo shikan bilet chang te mlat kana sha gor no baje lin ne to kontin la so sudanese ken to kontin te pin SPLM IO ban leran ban jelin kel ken yam kan konon yam mi jiram jidit kanor online tv channel gorono jen be subscribe ke bi notification bell bi jetwain ko bilarity bi kan chamala shubke je gwa sadana pai kalarech ban leran me ban je chulinga gwa ka do badan en chaje no ngaje chuje peru jeno jen bi shar bi ja to ka kor ka michel shijeling ka ler ban len gwa sme chala do ne kuumɛ SPLM IO te ka roj mi kanalad chikan la do ne shika lat kien tin kontin tere wich ka juba chikan ga kapchong ko ngar kan ngot SPLM IO ngar kan kangar ne ti lat kayo ti chidot gwade dane shi gado den barten kana gwade dane sha gade sha ga yenten te kana ti chidot rar tentama kwa ka pressure ke ka ba ka bom kum kirma yadi den wode kan gwa doctor yang machar de kana kan so war gada na shagor gwasa me SPLM IO kene entama tine kalar mugone bine tub kane diala kontin chunkel ka SPLM IO ano lat ko dial ti chine ga kapchong ban shur ken ban ga jek pin gwasa mo kala to ka de cha kapchong entama ko ken let ken mishro lut ngar ken SPLM IO ngar ken ngar ka kujo mo chine gorno buka ngot ka mu ken kam let ken kangai ken no sha doctor yang machar chaje yen ke ngor lwag yena en mlet ken gajemo shede tet ka SPLM IO anymore ku kujamo jong nei Republic of South Sudan ngo chaka kapchong atu gani wala no kan kon chaka kapchong ate gwasame wa honorable Stephen Farquhar Minister of Peace Building honorable Stephen Farquhar Minister of Peace Building chaya kapchong ramanyam ramamo no chaja ngaje no Stephen Farquhar mishi korwa jen yam che konling ka ler chanling ne mandan che korwa tene no jen kana potkang cha ju no deram kel ka da gwa dakreng ma cha da jakan che potkang ge lok cha far kol pon ba cha nyoko mi jogo jaba che nyoko mi logo jaba kwa kunyo tilat ko den so activity kon let ken ga cha gu jeno ken gor ko no bi ken SPLM IO bi ken palpen ko kijmo cha chu gor no ken ba ka juj so honorable Stephen Farquhar cha kapchong Minister of Peace Building cha kapchong SPLM IO leadership ramrode honorable Agog Majur Kur ramlet la national member of parliament and senior member of SPLM IO tere wiki juba cha kapchong SPLM IO leadership ramadiodian honorable Ding Lam ramlet boka national member of parliament and senior member of SPLM IO cha kapchong ba SPLM IO leadership ŋuaan honorable Luke Tuan Teng, senior member of SPLM IO and member of East African Legislation Assembly, chaka kap chong kenititi. Doba kap ka chonga je waken chaka church waken kene de kontin da ke SPLM IO kene de kontin jaga na ko big defect bu ko kum kirma yadit no wa chicken support ne dakreng ma cha ku kan support SPLM IO so ko kujemo chala no baka kapchong ke cha tung kapchong tema ka warga dana cha gor and letter me je letter dana cha chalat ke cha gor so ba chuling ne dial no ne dang wanti ka cha kapchong tema amenemi cha doctor yek ma cha je kon lun ba ko lo mo ka got ka ne to ton so mu gor no de yana linga na me ka do budan en chalat ke je ke cha non ka je an gor bi nyoga ne de ko ken amen bi angach so Sudan tele jamal me kan doctor yek ma cha kana kon lun termishala mal rewich ka so Sudan so ko kujamo en rammo billetin wo yaran SPLM IO rewiki juba be nyudo gwano jente agna SPLM IO SPLM IO lat keneno measure da lat ke 2016 che gorno be nyok tong nyok gwade dane cha doctoring machar no chaje pel chore wich ka chwa de ni ka chwa ko nak choro kula bar no katet udo chala tabande ngai medane she chajien choko Congo chwa tabande ngai chwa lo kwanya la vice president ajen mongot ke jechu mantam kene che buto ko no mo so kuje mo ne titi cha kapchong mo aran kwanya la koer ke ba mo kala ba kama mo kirma yadit teda kene kirma yadit
tele SPLM IO tele jetetin ka tele position ka SPLM IO ne me jandana gore de nywaga yekel ka do badana shanu ngeje ban nyog jegle redin biate mal babay